masaha ahageze ahangaha tunabifuriza ikaze n'ikare mu murano makuru yacu. Ni umwanya mwiza rero tugiye kugenda tubagezaho amakuru abagiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino. Reka duhite dusimbukira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwabantu mwe. Ibintu bikomeje gukomera cyane na makuru yo muri ano masaha yegereje igicamunsi tugiye gukomeza tubagezaho. Muri abana bacu natwe tukaba banyu, niyo mpamvu tugenda tubanyarukira hirya no hino tukabazana amakuru bagezeho. Kandi subscribe, comment, channel like kugira ngo ujye ubasha gukomezanya natwe mu makuru abagiye atandukanye. Aya kano kanya rero reka tuyahere hariya Ituri bimeze bite, byagenze bite? Na makuru akomeye cyane mwabantu mwe ku murongo imbere ku rugamba niho tugiye kunyarukira, tugende tubabwira uko bimeze. Hari Ituri abantu babiri bafashwe bugwate mu gihe abambuzi ba ADF bagendaga mu midugudu wa Endsaid. Na makuru tugiye kubagezaho. Ku rundi ruhande turagaruka mu majyaruguru ya Kivu aho Fosinet ibangamiye kwanga umwaka w'amashuri 2024-2025. Reka tuyobavire imuzi n'imuzingo tugende tumenya ngo byifashe gute. Hariya rero tugaruke ku rundi ruhande, tugaruke hariya Imasisi aho batatu bapfuye abandi bane barakomereka mu gisasu cyaturikiye Ibweramana. Na makuru akomeje kuvugwa hariya imbere ku rugamba. Reka tugende tuyabasesengurira mwabantu mwe, tugenda tunababwira tuti ahangaha bimeze gute. Ni intambara ikomeye cyane ikomeje guhuza impande zombi hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nukuvuga ngo nibura abantu batatu bishwe kuri uyu wa mbere Nyakanga 15 2024 mu mujyi wa Bweramana. Kuva mu gitondo imirwano yavuzwe ikashinga mutwe hagati y'ingabo za Kongo zishyigikiwe na Wazalendo n'inyeshyamba za M23 zigikiwe n'ingabo zigiye zitandukanye zo mu bihugu byo hirya no hino nkuko amakuru abitangaza. Mu gihe cyo guhangana umuriro igisasu cyaguye ku nzu gihitana abantu batatu abandi bane barakomereka bikabije cyane. Societe civile yaho irashinza inyeshyamba za M23 ko arizo zanditse aya makuru. Ati muri iki gitondo abantu batatu bapfuye abandi bane barakomereka, igisasu cyarashwe n'inyeshyamba cyaguye ku nzu Ibweramana. Abakomeretse bajyanywe mu bitaro bya Minova. Ibi bikaba byavuzwe na Mwitohofu Innocent, perezida wa Societe Civile ya Bweramana. Umupolisi Bweramana yemeje aya makuru kuri Kivu Morning Post. Yagaragaje ko mu bahohotewe harimo abana b'umupolisi wapfiriye aho ngaho. Wibuke ko aya makuba aje nyuma y'ibyumweru birenga bibiri bituje muri kariya gace. Benshi mu baturage bo mu mujyi wa Bweramana bari batangiye gusubira muri uyu mujyi nubwo hari inyeshyamba ziri nko mu birometero 10 uvuye muri ako gace. Ibintu bigukomeje gukomera cyane aho nyine hari Ibweramana gisasu gikomeye cyane cyaturikanye abantu bangana kuriya, bagahita bamwe bahasiga ubuzima abandi bagakomereka. Bakari abakomeretse nabo bakomeretse ku kigero cyo hejuru bakaba bahise bajyanwa mu bitaro bya Minova kugira ngo babe bari kwitabwaho n'ubuvuzi. Na makuru akomeye cyane dukomeje kubagezaho arimo kugenda avugwa muri ano masaha. Tugaruke hariya Ituri ibintu bikomeje kugakomera cyane aho la nouvelle société civile congolaise irimo gukomeza igenda itangaza ibitandukanye
ku ntambara z'urudaca zikomeje gukorerwa hariya. Ibintu bitari byiza habe na gato, ibintu bikomeje gukomera ku mpande zombi muri iriya mirwano. Nibyo twari tubabwira nouvelle société, ni ukuvuga ngo sosiyete nshya ya gisivile ya karekare ka Mambasa iraburira kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Nyakanga 2024 ku byerekeye ko hari iterabwoba ry'ingabo z'ubumwe bw'ibihugu byunze ubumwe ADF MTM ryanyuze mu mudugudu wa Andisede riva mu majyepfo y'umudugudu Lowry wa ryambuka umupaka LN4 ku murongo wa Mambasa Kamanda werekeza mu majyaruguru werekeza ku ishyamba rya Andiri. Umudugudu wa Andiseri uherereye nko mu birometero 35 uvuye hagati ya Mambasa mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Master John Vulevaryo uharanira uburenganzira bwa muntu akaba n'umwe mu biro bya NCCC Mambasa avuga ko mu gihe banyuze abajihadiste bafashe bugwate abasivile babiri barimo umukobwa n'umuhungu mu ijoro ryo kuwa mbere Nyakanga kwa 15 2024. Twabonye urujya n'uruza rwa ADF ruva mu majyepfo rugana mu majyaruguru runyura mu mudugudu wa Andisede nko mu birometero 35 uvuye mu kigo cya Mambasa, nk'uko byatangajwe na Jean Vulevaryo. Mu gihe cyo kunyura kwabo aba banyamategeko batwaye abantu babiri barimo umukobwa n'umuhungu. Mu gihe yahamagariye inzego z'umutekano n'ingabo z'abanyekongo gukurikirana umwanzi kugira ngo zibashyire mu kaga. Maître John yongeyeho kandi ko abandi bantu bane barimo abakobwa batatu n'umugabo wari umaze amezi arenga 6 ari bugwate guhunga amaboko ya ADF mu karere kamwe. Icyakora ingabo zirasaba Schweiter kongera ingufu no gukomeza kugira amakenga. Isoko yacu rivuga ko abahinzi bagomba gukomeza kuba maso kuri Mambasa Komanda Exis no mu mashyamba yo mu gace ka Indri no mu nkengero zawo. Ibintu bikomeje kuba agatereranzamba n'intambara z'urudaca zikomeje kujujubya uwo ari wese utuye hariya kuri buriya butaka. Abantu bose ubwoba ni bwose, barahangayitse kubera intambara z'urujya n'uruza z'urudaca zikomeje kuvugwa hariya. Ibintu bikomeje kubangamira abaturage birakomeye cyane kandi bikomeje kuba bibuza umutekano binawuhungabanya cyane. Ibintu birakabije. Reka tugaruke kuri no nkuru ikomeye cyane rero. Reka tugaruke kuri no nkuru ikomeye cyane n'ubundi irimo kuvugwa hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibintu bikomeje kuzamba ku kigero cyo hejuru. Ni ukuvuga ko ihuriro ry'ingabo z'igihugu FOC ya Nata, iri huriro rihuza abarimu bo mu majyaruguru ya Kivu
rikangisha kwanga umwaka w'amashuri ya 2024-2023. Ihuriro ry'abarimu rishobora guhagarika isubukurwa ry'amasomo ateganyijwe muri Nzeri niba ibyo basabye bimaze imyaka irenga 10 bititaweho. Profe Bahala Shamavu Innocent, Perezida w'intara w'ingabo z'igihugu cy'ubumwe FOC neti, ashimangira ko niba leta idashoboye kwishyura buri mwarimu amafaranga y'amadolari 500 nta mwaka w'amashuri uzaba, kandi ko guverinoma izigisha mu mwanya wabo. Ati twebwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru twabwiwe ko dutatanye kandi ko ntacyo dushobora gukora ngo duhungabanye guverinoma. Niyo mpamvu FOC Waineti y'Amajyaruguru Kivu iha umwanya abarimu bose mu gihugu, cyane cyane intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ifasi ya Masisi, ifasi ya Nyiragongo, Beni, Rubero, Rucuru, umujyi wa Goma, umujyi wa Butembo. Niba leta ya Kongo itishe amadolari 500 cyangwa ahwanye nayo mu mafaranga ya Kongo, byibuze hano muri Nyakanga basangira ngendo dukunda turababwiye kwitegura kwanga umwaka w'amashuri 2024-2025, kandi hano turashimangira, kandi ubu butumwa ni ijambo ryo kuburira byatangajwe Bahala Shamavu Innocent, Perezida w'intara w'ingabo z'igihugu zunze ubumwe. Byongeye kandi Perezida wa FOC neti mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru arahamagarira abandi bashinzwe kuyobora kureka kujya ku kazi no ku bayobozi b'ibigo kudatanga raporo z'umwaka wa 2022-2024. Ibi ngibi ni byakomeje gutangazwa. Ati turabwira abakozi bose bari mu biro by'ubuyobozi batagikora ku kazi, abayobozi b'ibigo byose ko batagikora raporo ziva ku ishuri. Byarangiye igihe cyose iyi guverinoma ikomeje kwirengagiza imibereho y'abarimu. Natwe ntituzongera gukorera muri iki gihugu. Niba umwarimu uheruka ari usheri kandi ntabashe kubona umushahara uhwanye n'amadolari 500 muri iki gihugu, ntihazongera kubaho iminsi y'ishuri. Yaburiye abagiye batandukanye bakora uwo mwuga w'ubwarimu hariya muri turiya duce. Niyo mpamvu ingabo z'igihugu zunze ubumwe FOC neti zisaba Minisitiri w'igihugu wa EPST abakozi bayo bose kujya gukorera mu mashuri, kandi ko abaminisitiri n'abadepite ariko na perezidansi ihana inyigisho. Bahala Shamavu Innocent ashimangira ko akurikiranira hafi ibintu byose bibera ku rwego rw'igihugu, kandi birababaje cyane babona ko leta ya Kongo ikomeje gusenya ibintu byose umwarimu arimo ari mu nzira yo gutanga nk'uko abisabwa. Komite y'intara y'ishyirahamwe ry'abarimu bo muri Kongo Sieko muri Kongo rwagati nayo yahaye guverinoma umuburo ku bijyanye n'umwaka w'amashuri utaha 2024-2025 kuwa gatandatu tariki ya 13 Nyakanga.
umunyamabanga w'intara ya Siyeko George Dumbi Ntimba mu kiganiro yahaye abanyamakuru baho yatangaje ko abarimu bashobora kwanga isubukurwa ry'amasomo mu gihe ibyo basabye bitujujwe na guverinoma. Guverinoma rero ngo ntiyigeze yubahiriza ibi byifuzo abarimu bagiye bayigezaho mu bihe bitandukanye, akaba ariyo mpamvu nabo bavuga bati ntabwo uyu mwaka tuzasubira ku mashuri no ku masomo. Murumva rero ni mu mpande zigiye zitandukanye mu burezi naho hinjiyemo ikindi kibazo nyuma y'intambara z'urudaca zabarizwaga hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti yacu zakadasohoka rero, reka tubabwire gukanda subscribe, comment, share na like kugira ngo amakuru yacu ajye akugereraho ku gihe. Ayaka kanya rero tuyasubikiye ngaha, tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka. Komeza ukanda subscribe, comment, share na like kugira ngo ujye ubana natwe mu makuru abagiye atandukanye mugezweho n'umuvumo online TV. Cacaho amakuru yacu nakagaruka, mukomeze kubana natwe.